Tibarwar mo tayo may sa alamisaan dito'y kusina, Luisa, anak ka. Tapno ada pagyanan ti ref tayo, nanang. Ay, nawaw. Nukas ka, gimatang ka iti ref, anak ka. Tapno adamot usaron tayo dito'y balay. Nukas ta nga raw. Mabalinan agumatang ti ado a frozen foods. Nanang. Gumatang akto iti karne. Tilapia, kanda dumapay. Tapno saanan nga inaldaw agumatgatang tayo iti tersena. Ay, nagsaya atin nukas ta, Luisa, anak ka. Washing machine tumot ti sumarunong ayornungak, nanang. Iti kasta, saan kayon ang marigatan nga aglaba? Kunakon kat. Sikat ti masalaw ko iti dalan, Mari Luisa. Ado matimot mo. Tanapanak na kitsinda, Mari Cora. Ay, nawaw. Kaslak karne kan tilapia taginulpim, amara. Tadamot eref me. Nukas na. Gimatang kagaya man. Kapilitan tapno saanan nga inaldaw agumatgatang kami iti tersena. Kun tapno saan min aparikot no adda ti mabati amakan. Eref milangan tapno sana madadaol. Mare. Mabalin ka di ang makita ti baro aref no. Mare. Awan parikot iti dayta. Amangan no ma-inspire kamet nga agurnong no makitam ti ref ko, Mare. Ay, nawaw. Dakkel mat gayam ti ref mo, Mari Luisa. Saan mat, Mare? Sakto laan. Ay, no. Mare Cora. Di mo unay aprosan ata ang mga numagasgasan. Pasensya kan, amaray. Ita lang amin ang nakakita iti kastoy aref. Ay, no. Ay, sus. Adayo adak-dakkel tirep mo. Ngam tirep iti tersena ni Nana Ising. Ay, saan aref ti aday ti tersena ni Nana Ising, Mare? Freezer da jay. Ay na, Mare. Isumot lang Nagadaw mo ti ginatang mga frozen foods, Cora, bakit? Ada hotdog, ham, longganisa, kandag dumapay. Tapno makatipid ta, lakay. Angim awam mo't ref ta bakit? Amangan no madadaal na kita. Adda baro aref ni Mari Luisa, lakay. Ay nawaw, di mo ibaga nga iparef mo da kita iti kumarem? Apay kumasaan. At dakkel mo ti ref na. Nakitak idikal man. Ay, bakit? Apay di ka mabain ka ni kumarem? Anya ko matipagbain ngay. Nakababain mat, nutunggal agluto ka iti sidaam, ket mapan ka iti ayanda. Pudno makatipid ka, ay sos, nakababain mat ano kas jay. Alaman nga rod, gumatang ka man nga rod iti ref. Ay naawan pa nga rod budget para iti dayta, bakit? Makitam dayta, nagado nga ibagbagam, ket di mo mat nga rod kabailan ti gumatang. Agtugaw kayo, tamangal daw tayo, nanang. Nay, anya ngay tinlutom apangal dawan ta, Luisa, anak ka. Sinigang ababoy, nanang. Ay, nawaw. Nagimasan. Tapno adamot pamigsayaw. Amukat nga iso ti paborito yo, nanang. Agyaman aklaunay, Luisa, anak ka. Awan rumbang apagyamanam, nanang. Mari, Luisa! Maray! Nimat Mari Cora ti agpukpukaw itirwar. Anya nga tati umay na ibaga? Mapan mo kitaan, anak ka. Adamot tinakaikubag nga awit na. Lako na siguro. Maray! Yapaw, Mari Luisa! Mabit lang, Mare! Umaya kon! Anya ngay dagita? Lakaw, Mari Cora? Ay, saan alako dagitoy, Mari Luisa? No saan alakaw, anya ngay nga rod? Basto, mikin nila kay ko, Mari. Umay ko kumaiparep kan ka. Ha? Kwa, awan pa'y nga minref mi, Mari. Ay nawaw, sapay nagadaw. Sana bali tanagdakkel mo tiref mo, Mari. Ay nawaw. Mala, awate mo, Mari. Tas ikapay laang ti makaam mo amang iref. Umayak tulatan mga lano kwa.
dagadun a frozen foods, Luisa, anak ka. Ref ko kanupay ko na ni Maricura, nanang. Umanay ka di day ta iti ref tayaw, anak ka. Ay, paanayo kun nanang. Ay, sus, nakita na laang ti baro a ref mo. Umay agparefaan. Bayan nyo lata, nanang. Ref tayo latan, tapno awan ti may bagana. Tapno di na ibaga nga imot da tao. Wan matkit di anak ko. Ala, umuna kayo na mga numabisin kayo, nanang. Ref ko pa nga umuna to'y abastuda. Mala, agawa am kitday, taggidan ta ang mga nanak ko. Nay, anya ngay mananti pang rabyan ta, kura ba kay? Ay, karni manin alakay. Di mo ibaga mapan ka iti ayan ni kumaray. Ay, nawaw, sana bali ata si daglaang may. Saan ka di nangala ka iti hatdog iti agsapa? Mga no... Amangan no anya. Mga no makapungtot ti kumaray. No kanayon ka mapan iti ayanda. Apay ko ma, kat abastuta magtimapan ko alaan. Una, Sana bali, tasak matigim matang. Ah, In paref talaang matkadakwada. Anya ti masapol mo ay Maricura. Itay kape atok-tok. Di kamot ngamin sumungsong bat maray. Itay pa nga urayak arumor ka. Wan ata night shift ti duty ita. Iso nga aldaw mo ti pan naturog ko. Anya ti masapol mo ay Mare. Kisayak man iti may sakilo ti inparef ko akar ni ti baboy maray. Manan? Amo nga dapay tinabatay. Day talang ka di ti alaam Mare. Awanan na yun na. Tanay, ang mga no agsublikan tumanan inton madamdama. Ayun maray, day tapay lang. Anya ti aramidem dito'y salas, Luisa anak ko. Kunak man no nakaturog kan. Awanan nanang, saan ako na makaturog? Ay nawaw, apa yan? Kasanumat nga nanang, in may manan ni Maricura itay. Anya, In may manan nangalay di karne. kano in may idagsapa? Day tangarod kat nanang. Dila agbain mo't no kasta. Bayan nyo nanang. Sana balit ako marikmat. Uwan gayam. At dahulugan a washing machine a ginatang ko. Umay da i-deliver madamdama. Iso ano saan kayo abisi? Dalusan nyo kuman ti pagyanan na nanang. Ay wunanak ko. Dalo sakto inton madamdama. Ay nawaw, kompletwang samot ti appliances, hindi to'y balay. Wen, tapno saan kay amarigata nanang. Apay nga itakalangay, Ador. ay, adayin pa deliver ti bus mi a washing machine iti ayanda Mari Luisa, bakit? Ha? Nukas ta? Adamot din washing machine da? Wen, hulugan ka numat. Ay nawaw, mapanak tuman nga rod iti ayanda inton Sabado. Na, anya ti aramida mi jay? Ay katanya kumapay ngay lakay, mapanak makilabaang. Ay, unay kan. Mahilig ka makiusar iti appliances ti kumaray. Kasano? Kat di ka mat gumatang iti appliances ta? Amom nga adda pa'y lababayadak nga utang ta. Ay na, nukas ta nga rod, di na kon pakibyangan. Tapno saanan amasapol agumatang ta. Santan nga gastos, makiusar talaangan iti kumaray. Anya? Adda ni kumarim di tarwaran ako. Anya kano ti umay na ibaga nanang. Jak ambo si kakano mo ti kayat na akasarita. No sa anak nga agbigdawt, murang ginakasako a binagkat na itay. Anya? Murang kunam nanang? Iti anya ko maaga po nga umay na ti murang na dito'y balay? Ay, jak ambo Ay, busy ak nanang. Ado ti report anaskan nga aramidak. Da kayo pa'y lang ti makisaritakin ko na. Si kakano ti kayat na akasarita anak ko. Tanalaka kakano akasarsarita. Ay nawaw. Maray, umayak man makilaba. Ha? Ti ko na, umayak makilaba, Maray. Apay, di
Di ka di makalaba, iti balayo, maray. Nagado nga min daytoy maray. Bumakit meten da tao. Iso ako mapsot tameten naggelgel. Anya tiket mo asawan, maray kura. Makiusarak po may iti washing machine mo maray. Anya? Alan amaray. Adda kanukit baro a washing machine mo. Ay, kuha. Ala, umunag ka nga rod, maray. Ay na, agyaman ako na Mari Luisa. Sige, isuro naktumat laang ano kasanong tanay jak amaw. Amangan no makadada ilaktay. Kunak man nung naglaba ka ba kahit? Nalpasan Ay nawa, nalpasan. Hanggang apay tawan makita ka na isang lapay tirwar. Adda pay laang iti ayanda Mari Luisa. Anya? Ijayak namin ang naglaba. Iso nga ijayak meten ang nagsalabay. Mapan kunto alaon inton malang. Ay unay kan. Di ka lagbain. Ay sos, mangrugi ka man ako na kon ador. Kasanaw, numauma ni Mari Luisa. Saan mo't siguro? Kita ma. Ang mga nuday tapay kit di, ti pakaibabay nanta. Ay, talagang agruam day ta ako Marim Luisa anak ko. Ay, uwan nga ron, nana. Gaputa pinalubusak ang makiusar iti ref kan washing machine. Kanayunan na mutan. Naimbag kumaa, no adamot itid na amay nayon iti bayad ti kuryente. Ta makius-usar ka nga road. Ay, uwan nga ron, Dakkel ti bil ti kuryente tayo itananang. Saan lang nga dayta? Makadisturbo pa'y iti innal daw nga iumay na dito'y balay. Kasaritam latan ti kumare manak ko. Ay, jak amo no kasanok nga ipakaawat ken kwa nanang. Uray close kayo. At dalat ta kumamot apa nagbain na kang kaanak ko. Wan matkit di Bayam, kasaritak to ti kumarik may papan iti dayta abanag nanang. Iparef ko pa'y man to'y Diyos maray. Pasensya kan marikurang, saan na mabalin? Apay ngay? Saan nga extension ti kusina yo, ti kusina may maray? Saan aga po, tapi nalubusan ka ang makiusar, iti ref kan washing machine, kat kanayo na matan maray. Ay nawaw. Pasensya kan maray. Oh, imot ka maray. Mala, mudto nga ro din tinabati nga inparef ko kan ka. Nakababain mat unay kan ka maray. Saan nga iti kasta, maray? Ay na, itad mong tinabati iti abasto may. Tapno saan akong nga umay dito balayaw. No makapagsao ka man, kasla saan ahulugan dagita appliances mo, maray. Nay, hindi ka lang pinalubusan ang makiusar ka dagiti appliances ko. Agsaukan iti kasta, maray. Apay ko nga, katpudno may. Imot ka, maray. Ay, una yan day ta amarikura. Imbis ang makisarita iti nasaya at kanyak, saan ta siyak pa iti bugkawan na? Ay na anak ko, talagang adda dagiti kakasta a klase ti tao. Ay, di nansamot ammo anangina ti mabayadan ita apanawan. Manmanula ang ti libre. Di na siguro maawatan. Kasanumat nga minanang, nairwam ang makius-usar kanyak. Ala, pasensya amlatan anak ko. Addan tulat ta siguro pa nagbaliw na. Ay, anyangay nga ron nanang. As usual, siyak manan ati agad jas para kenkwana. Naglastog nagsasaw day ta Mari Luisa. Tikuna na siguro, ket jak amaw, akaadwan ka dagiti appliances na katulugan. Ne, ay nawa. Tasi ka pa, iti agsaw iti dakas. Sana bali atapod numay. Ay na, di ka agsasaw iti kasta, bakit? Laglagi pa anak usar kamot kadag iti appliances na. Kaya na uma siguro na, taka na yun ang matan ti mapan iti ayanda. Tikunam kit day, imot day di Mari Luisa. Imot talaga. Di pa'y lakit maperdi ti washing machine kan ref da. Ay, gusto mo ta na. Agtal na kanta nakababain ka dagiti lumabas a kaaruba. No siyak ti sika. Dumawat ka langan ti pamakawan ni Marem. Ken aggaget kamot tapno makagatang kamot iti appliances dito'y balay. Iti kasta. Saanan ang masapol a makiusar ka iti appliances ti sa bali a tao.
Awan ti libre ita apanawin bakal. Ay, wow! Ti panat kumare kat agibos, no pasensya kat maibos. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo.